Problem of the day, kitaga po ken ni Lenlen iti Pangasinan. Ngayon na pinauluan iti agbalbaliwakon bakit. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam tayo a Lenlen. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nakisalaysay kasin yung pakasaritaak nga kahit ko pabalakadan kada kayo. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di Tanemars Studio. Kasama tayo nakablawak, dagiti padak nga dumdum ken na kanayon nga mang subsubaybay iti programam nga pudno launay nga makaited adal ken liwliwa kada kami nga makangkangeg. Panagkunak kasin yung aramidek metten ti amin tapno agbalinak nga nasayaat nga asawa ken ina iti pamilyami. Ngano apay nga kaslakurang paylaeng wenno saan pay nga umdas para iti asawa ti amin na sakripisyo. No apay nga nasaok ti kastakasin kastoy man nga rugyak ti amin. Nagalisto kayo gayam nanang. Nakatsenda kayo ka din? Ay, iwan, anak ko. Ginatang ko, digiti bilin mo. Ay, good. Agyaman anak no kas na nanang. Hindi, ito'y tayo isang kilo nga bagnet, anak ko. Ay, angot na pilaan kat ni. Mabisinak manin nanang. Ito no bigat laang nga, dati kukod ti baboy nga bilin mo, tadjakbat na pupuutan nga kurang gaya man, dati kwarta nga intugot ko anak ko. Sige nanang, okay laang. Ken, ito no bigat, no mapang kay makitsenda, mga lakay pa yun, iti karna ti baka nanang, tagkaldo aktuman. Agluto aktuman iti bulalo. Tay pilyam to, dati adapata na nanang. Ay, iwan anak ko. Ay, puro karkar na, iti kayat mo anya. Kuwan ananang, nagimas mga niti karne. Kan may isa, mahilig amin nga agsabaw. O saan ka din nga kasapulak ta, agpaspasuso nga rod kini baby. Wala nga mano nga bulanan, ti apo ka, agpaspasuso ka kadipay laang. Saan ka din nga rinugyam nga pinainuman iti formula. Wen angan ibalabal ko latamat nga i-breastfeed ni baby nanang. Iso nga kasapulak latamat iti umigop iti kaldo saan ka di? Nay sa bagay kasta akbot king ka ide sikug ide inpas ngay ka. Kita ket nay. No anya ti bagik ide inpas ngay ka. Kasta mo ti bagim anak ka. Ay na kita umot ati pa nagpangpangan mo. Anya ni nanang, gagangay la dahi ito'y tanaganakak. Wan matkit di Mala, kanam takayat mo akanan. Tapno no ti kasta. Makasusumot anasayaat ti apo kuking ka. Ay, da kayo gayam tatang. Naimbagabigat yo. Ay, naimbagabigat mo butanak ko. Ay, eksakto nakaluto akong tatang. Nagpakbetak. Nakadadutin sagpaw ko nga bagnet. Paborito yung ti bagnet. Saan ka di? Ay, wangim. Nangana ko na anak ka. Nagluto mo't ni nanang mau. Apengar nga da kayo dito yung tatang. Itay laeng bigat kat adamat ni nanang dito itay may nainyeg dati impagatang ko nga bagnet kin ko ana. Iso na laeng ta saan nga nagatang dati kukod ti baboy. So sapay agkre-crave na ti lauyang nga kukod ti baboy. Ta iso kumati pang maliman mi. Ay, kwa anak ko. Tang. Awan ka di iti madmadlaw mo kini Adrian nga asawam. Madmadlaw? Wan, saan ka di nga nagbali o tilangin-langin yung agasawa?
Saan mo tatang? Kaskas di mo. Kasigod nga. Langan-langan mi. Nupay kaslang 5 miis ko na. Gapo siguro ta naganakak. Ay, saan ka di nga? Saan ka di nga? Nga anya tatang. Saan ka di nga maladlataw nga agawid? Manipod iti trabaho na ti asawam. Pasaray maladaw tatang. Takanayon da kanong ag-overtime. Ay, dahil yung manbalasan ko, masaludsud ko laang. Sapay ko matasahan mo ngay kaniti sa bali nga kaipapanan na. Ti anya tatang. Kumusta mo iti sex life yo iti asawam? Ha? Ay natatang api saludsudin nyo dayta. Ay, masaludsud ko laang mo ta. Kumusta ang kay laang mait? Kumusta ang laang mait? No masansan matlatangad dati mapaspasama kada kayo iti asawam. Api nga saludsudin nyo tatang. Isong bata mabalasang ka. Taadan to pa'y pasarano na dayta. Nga saludsud ka. Gagangay laeng nga. Nga niya. Nga nabayagan nga awan ti mapaspasamak kada kami tatang. Una ta siyempre, kapaspas ngay ko. Ay, nakapaspas ngay mo no 7 abulan na hindi apugaw. Kaya dasaw 7 abulan mo nga awan tinapasama kada kaya. Ay na, saan mi pigid di nga masangsango dahi tan tatang. Tabisi-bisi mat ni Adrian iti trabaho na. Makita ka rin ti pastik na nga trabaho tapno lang maipaayan na. Kami iti kasapulan mi iti naldaw-aldaw nang ro nakat naganakakon. Saan nga kaskarina tatang ti maadaan iti anak. Iso nga kanayon nga overtime ni Adrian. Nga ta. Ha? Ang apeng nga ron dagiti na duma o rikan anak dagi. At tabalat na mapasama kadakwada. Apeng nga da kayo katawan. Kisabali da tatang. Kun may sa, adumot ti pa ka kumikumak. Tamalaksid nga agaw-awirak kini anak, kini baby. Agpapasusuak. Kasyak pa iti agtrabaho diti unig kinruar ti balay. Ay. Nasaludsud ko laeng day tanak ka. Taad dati nakaidanon kanyak nga kalugaran tayo nga maspasada iti tricycle. Tang? Nga nakita na kano ni Adrian nga asawa nga addain lugan na ababae nga seksi iti kutsena. Anya? Baka matun saan nga ni Adrian day tatang. Baka kayong ingas na laang. Pati ka diti kutse kat kayong ingas na. Weno kaopisinaan na ti inlugan na tatang. Adang mati ti babae nga kaopisinaan na. Ay naanak ka. Ibagbagak laeng king kada ito tapno no paliiwam ni Adrian. Tati bakit kita ket? Amangan no. No anya tatang? Amangan no. Tang? Amangan no. Saan na nakayat ni Adrian ti makinaig king ka. Gapu iti langam kalpasan nga nagpas ngay ka. Ha? Anya ko mati problema iti langak tatang. Amok anak ka. Limok magagpay so tatang. Gagangay laeng met, gaputa nagpas ngayak. Ay, sapay kumatasaan nga pudno ti atap ka. Nga nagsapul iti seksi ti asawam. Gaputasaan ka na seksi iti imatang na. Ha? Saan nga maaramid ni Adrian kanyak dayta tatang? Ulitek, amangan no kaopisinaan na laeng dayjay. When no kaing ingas laeng ni Adrian, deti nakita ti tricycle driver nga kalugaran tayo nga nangidanon kayong kadayta. Sapay ko ba, tanagbidot, dahil nangibaga kanyak, malasan ka. Ang naskern, nga paliiwim lata ti asawam. Sige tatang. Ang
panagkunak para kanyak. Saan nga maaramid ni Adrian dayta, tatang? Oh, nang, ada kayon. Ay, huwan anak ko. Kat, ginatang nyo ka din, nagatang nyo na di kukod ti baboy. Ken tay tultulang nga karnet baka nanang. Ay, huwan, nagatang ko, anak ko. Ay, amunti ka rin din nanang. Tailutok to deta madamdaman. Ay na, makaramraman na ka talaga, iti lauyang nga kukod ti baboy. Goray ka. Oh, aqua. Nang? Awan ka diti madmadlaw mo iti asawa manak ka. Ha? Agpudno ka mang kanyak, len-len, anak ko. Anya ti pudno nanang? Adda ka di parikot yaw kini Adrian. Ni, parikot? Awan mo't nanang. Okay kami mo't. Sigurado ka anak ko. Oh, sigurado ag nanang. Awan mo't ti pagapapaan mi kini Adrian. Ti kayat ko asawan. Awan ka di, iti badbadlaw mo ken kuana. Ngamin. Adda nakita. Anya ti nakitam nanang? Nakita ni Adrian nga adda kadwa na nga sexy nga balasang. Itay na paanak nakipalengke. Ha? Ang baka mo't nagranada lang nanang wenno amuna lang yung saan da nga nagkuyog nagkita da siguro. Ay saan anak ko? Wenno kaopisinaan na nanang. Kaopisinaan na. Ang nakasweet da anak ko. Anya? Sigurado kayo kadingan ni Adrian dayjay nanang? Wan! Napigsa pa'y laang mo ti panagkita ka na ko, bakit ako nang napigsa ak pa'y laang. Saan kumutan nga nakamata ni da, no sa din no tinagturungan da, basta nakalalailo da iti tunggal may sa anak ka, bayat nga magmagnada. Iso nga paliiwam ti asawa manak ka. Wano saan? Palutputam. Ang mga no adamadingar aramidin na. Mabalin ka din nga sarita ta, Adrian? Oh. Anya ti pagsaritaan ta bakit? Ada kami nakakita king kang, ada ka no kadwam nga sexy nga balasang. Ha? Sexy? Balasang? Wen, ada nakakita king kangay muna, nga naglugan ka no itikot sem de nga sexy nga balasang. Ha? Sa may kadwa. Kadwam ka no nga magmag na iti, igit ti kalsada. Nga nakasweet kayo ka no. Dito akat saan ko apat sente anyaman nga may danon kanyak, nasken nga kasarita ka nga umuna tapno no. Damagik ken kanupod no tinaidanon kanyak. Tapat siya, nga saan mo nga maaramid kanyak ti kasjay? Saan ka di? Adrian, lakay? Wan bakit? Saan ko nga maaramid day ta? Baka maday ka opisina akla day jay. Wan, isaksakay ko nung kwa di kutse, di ka opisina ak. Kagandang ko nga mapan kwa, agfield. Agfield? Un, bakit? Mapan kami nga di site ti project me. Tamo mo ni trabaho. Kano nakunada nga nalailo kami,
Kas gagangay laeng ti agkakaopisinaan, agkakaubraan, aggagayem, di aginangaw, baka matno aginangaw kami laeng, kat sabali ti kaipapanandan, hindi ka ti nakakita, nangidanon kenggan. No kasta, saan nga pudno ti idandanon da kanyak nga adda niya. Nga adda sabali nga babae malaksid kanyak. Babae? Awan, bakit? Ape ko mga agbabayak. Napudno ti panagayat ko keng ka, bakit? Sikalaan ti babae ti biyag ko. Oh. Day tamat ti kunak. Nga saan mo nga maaramid ti manglipot kanyak lakay. Una, bakit? Saan nagkakasyay? Iso nga, saan ka nga manotpati, iti anyaman nga may dandanong king ka. Baka pamerperdi laeng deti nang idanong king kaday jay kanyak. Ha? Oh, awan ti kinapudno na dagita bakit? Awan ti babaik. Period. Itaman laeng nga napan nagdigos ni Adrian nga saan na nga awit ti cellphone na. Nga saan na nga yung tugot iti unig ti CR ti cellphone na. Naka-charge. Dito'y salas. Api nga saan nga gisilid ti nang i-chargean na. Oh, saan nga nakalak ti cellphone na. Ta naka-open ti messenger na. Ti dardaras na siguro nga simrek iti CR. Nalipatan na nga inlock. Anya nga tanong kitaek. Kitaek no adda ka tetext na no adda ka chat na sa bali nga babae. Tapno agtal ng tiriknak. Tadjakpat yun nga maaramid ni Adrian ti manglipot kanyak. Ngimnas ka nga paliiwek ko na datatang kinanang. Uray ta ka sarsarit na laing ti CR. Biyang utak man ti cellphone na. Huh? Api nga kasto ti pa nagchat-chat da iti may isa nga balasang dito yung messenger. Naging I love you da. Kitaik man nasinod iti nga babae. Upenek man ti profile na. Ubing nga amang imitisyak. Sexy ti pamagina. Nukasta, pudno tinaidanon datatang kinanang kanyag. Nga adama di nga raramedyo ti asawag. Dahiti laag. Dahiti tirumbing ka dahiti nga cellphone. Ano na bakit? Ano na tayo? Ayop ka, Adrian! Apay, kunam kanyag nga awan ti babaim, nga awan ti arabid mo? Bakit? Angim nakita ka mismo iti messenger nga nakachat-chat mo. Kinsaan mo nga mailibag ka po talagin na I love you kayo? Agin na I love you kayo? Napa mo pa insent tiladawan na takukwam nagbababoy kayo? Bakit? Kwa, saan ka na makapaglibag? Ayop ka, ayop. Bakit? Saan ka ko mga giskandalo? Saan ko Nagasat ka. Adyak kayat nga mariing ti anak ta. Iti pan naturog na. Agi magsagana ka. Agsagana ka tasangwing kadamdama. Bakit? Pangasim ko pagsaritaan na dahito. Gapoy tinadoktalat. Agsinatan! Bakit? Bakit saan ko agsinatan? Kat samurot kami ti babaeng! Bakit?
Bakit? Kas makita mo't bakit? In-block ko na nga babae iti messenger kan iti Facebook. Kani-kari ka sa anggunton nga kasarita. Liklik ako. Pag-aasim ko ma. Sa anak nga isina. Napatig kayo nga agi na kanyak. Ape nga rin ginaaramid mo kanyak ni Kastoy. Ape nga nagbiro kay di sa bali. Makawanin nak. Ang imna sulisog aklaang. Saan ko nga ipagpatig na yung babae? Sikat ipagpatig ko bakit? Pangasim ko matik kanak pa iti mauding ang gundaway ko. Kadi panignig ko keng ka nga na yung papuson di pa nagbabawik ken pa nagbalbaliw ko. Agbalbaliw akon bakit? Basta saan na kay isinahagat sa mo nga yadayo kanyak ti anak ta. Pinanulot mo ko maday tasakbay mo nga naramid. Tinaglipot kanyak, Adrian. Iso nga rod, agpakpakaasi aking ka. Iso nga jakpay na pa nagtrabaho. Tapno maurnos na ito'y. Please, bakit? Pag-aasim ko ba? Pagsaritaan ta na ito'y kat urnosin ta ti amin. Jak kaya ta mapukaw ka na kayo. Jak kaya ta mapukaw kayo kanyak. Iso nga pag-aasim, bakit? May kanak pa iti maudi ang gundaway ko. Sige, ikang kay ti maudi ang gundaway. Ipagpagapukla ang iti anak na. Ayat ko lang adyak kayat kaawan ti ang mga marigan na. Wen bakit? Ikariking ka. Agbalbaliw akon kat. Agbalinak ka na sayaat nga asawa. Napudpud no nga asawa. Nasisayaat nga amay ti anak takin padre di pamilya kada kayo nga aginak. Basta, saan ta agsina bakit? Kati karim nga saan kanton nga garamit pa'y. Wen bakit? Ikariking ka. Saan ton nga maulit tinaramid ko? Saan kunton nga aramiden? Gabuta mabuti nga papukaw ka iti biyag ko. Kasta mutin iti anak ta. Nagsarita kay nga ruday ni ti asawam. Uwentang. Anya nga ro, tinagsaritaan yaw. Nang, nagparparin tumeng matitisang anak. Anya? Nukasta. Inaklon mo manan, dahi nga Adrian. Nagkari kanyak tatang nanang. Nasaan nanton nga ulitin tinaramid na. Namati ka, mate. Ay, katay ba ablat taada. Inikad na nga ron tigudaway nga agbalbaliw. Bakit? Wala. Angem no inaramid day jay nga Adrian tinanglipot king kan. Saan nga aday yung nga aramiden ng tumanan anak ka? Alakit amin ba't nga tao bakit kan ada karpingan na agbalbaliw? Kabailan na mo ti agbaliw ah. Anya ka diti kunana. Mabuting kano nga mapukaw kami kini baby iti biyag na tatang. Kunana day ta agam pinanunot na kumaday ta ngay muna sakbay nga nagarabig. Kahit anya nga ti kunam. Impagpagapuklatan ni ti anak mi tatang. Kading karina mat. Ing karina nga saan nanton nga aramiden pahikat agbalinto nga nasaysaya at nga padre di pamilya kada kami kinapudpud nga asawa kanya. Paliiwim pailaan nga umuna na ka o saan ka unang agtaltalag iti asawa am gaputaan dan na duktalam nga aramid na. Umot kiti austo ni nanang mo anak ko. Ang paliiwim nga umuna no pudno nga
Na impapuswan ti panagbalbaliw na kan ti panagbabawi na iti naramid na nga bidot king ka. Awan dadang. Day tamot kid diti may sa pangimbaga na. Naaramidan na kano ti amit. Tapno may paniknik na kanya. Nga, kabailan na ti agbalin nga nasaya at nga asawa kin ama. Anya ti rason. Impud no nakadiking katrason no ape nga nagsapol iti sa bali nga babae. Imbaga na kani nga gaputa nalukmag kan, gaputa nagbaliw ti itsura maun. Huh? Sipod nagpasngay ka. Di makil ti bagim anak kao. Saan mo mailimod day ta? Dinamag mo kumaano isot poon kan gapuna no ape nga nagbabae. Imbaga naman tanang nga niya. Imbaga na nga saan ka no nga tibagi. Nasulisog la ka no. Kat gaputa kumarengking ka no ti babae. Kat nasulisog mo tin ang imawan ka no ti anya. Saan ka no nga dati bagi weno ti langak. Tiga po na no api nga nagsapol iti sa bali. Tako na. Uray ka no kasto iti langak. Kat ayatin naklat ta. Nga saan ko mga nagsapol iti sa bali no saan nga no awan tinang sulisog ken kwa na. Kat tagkari nga liklikan nanton dagiti babae nga mang sulsulisog ken kwa na nanang. Ngay na. Alis to ayamot nga liklikan to sulisog no agsasarunoda. Kat nataermot nga ron ti asawam. Kun napintas mo't ti sapol na. Alakit paliiwa maanak ko kasapay kuma. Sapay kumata pudno ti panagbalbaliw na. Sapay kumananang. Sapay kuma. Dakong bakit? Nagsapakan. Halos mesa oras mo laing nga rimuar. Wen. Taapay, at saan ka tinga na trabaho na kay? Wen, angin nag-request ak ni boss. Tian niya. Ag-home base aklatan. Dito yung lata nga. Aramide ko, hindi ti trabaho. Iti opisina. Mabalin mat. Ket no kasapulan dak, awagan dak laeng no. Da kasapulag mat yung opisina, awagan laeng ida. No da meeting, mabalin ka numat nga Zoom meeting. Sali aklat iti meeting. Mabalin ka di? Mabalin. Special nga kid daw ko, ken ni boss data. Ket gaputa, napategak mat iti kumpanya, pinaganda mat ti request ko. Ngam apay. Apay nga naskin nga dito yung mo nga aramidin di trabaho. Kita damit opisina yo. Kaya't kung nga ron nga paneknekan keng kabakit, nga napudno ti panagbalbaliw ko. Ha? Kaya't ko ti bumawi keng ka. Saan ka din ano, diti trabaho ka. Ado ti oras. Ti oras ta. Ado ti oras ta iti maysa ken maysa. Oh, tapno lang. Tapno makabawi akmat keng kabakit. Tamok nga nadagsen nga basol, tinaramid ko keng ka. Huh? Sana bale? Saan mo't kid di nga maapektaran ti trabaho? Ken may isa. Kaya ko pa ikidi bakit? Tapno no, matulungan ka pa nga mga awir iti anak ta. Ay, nagsaya atin no kastalakay. Una, ngimsaan lang ati anak ta ti awirin ta, awirik ko na kuma. Ha? Asinuping ubing ti awirin. Kit may samad lang ti anak ta. Kaya samad nga anak ti, saan madlaing nga anak ti mabalin nga awirin? Anya? Kit orisi ka bakit? Manipo dita. Awirin kayon, kini baby. Oh, madam damalaeng. Ilipas ko lang dati trabaho, ita nga bigat. Tasyak to tagluto iti pangaldawan ta, bakit? Mayat man no kastalakay. Nabayagan kat, ngajak naramanan ti lutom. Una, basta para king ka bakit? Kaya't ko lang nga paniknikan, nga agbalbaliw akon, bakit?
Megan bakit? Nakidasara kon. Okay. Orita napaturog ko mata ni baby. Wow, maangot ko. Nagimas ah. Diti paborito nga lauya nga baboy. Ay, wow. Oh, tugutan. Oh, aguri ka. Oh, abay. Dati mo't basit a kardero tinaglot pa mi tinapoy. Wen, Duwata mo lamangan. kinapi nga. Di ka basitan nga kaserola pa iti. Naglutwam iti. Lauya? Katuan. Duwata mo lamangan. Oh, aglabay kan. Gara ka. Aglabayak pala iti inapoy ko. Takukwam ton, di mabati ang takardero. Sige lakay. Oh, Nini naguri ka. oh abay. Nagbasit mo timbatim nga inapoy kanyak lakay. Ay na, umanay dedan bakit? Bumawi kan ton, dito si Daen. Ado timpang ko nga sabaw na. Saan ka di nga kasapulam ti sabaw, tagpaspasuso ka? Oh, sige. Oh, Wow, nagbanglo. mas asok pa eh. Wena, takalutok nga ron, kadadaw ko lang. Okay ka. Ipilyang ka, iti kayat mo nga paset ti, baboy nga, ti karne na. Ay, sige lakay. Siya akong timang takal, siya akong, Aguri ka lakay. oh, abay, pili ka kanina kita dua. No, anya ti kayat mo dita. Duduwa to pagpatlaang dita karnena. Kewan, duduwata matlaang bakit? Oh, ang imado ti sabaw na. Saan ka di nga isot ka sa pulam, sabaw? Digo nga, igupam. Kit karne kumapi alakay. Oh, alam na tayo iti kadakilanin, nga tupeken. Oh, dati ti bagim. Bagik med dati nabatin. Oh, sa bagay, basit lang ti maigop ko nga sabaw, bagim ton, ti mabati nga sabaw na, bakit? Igupam to aminan. Anya? Kurang kanyak dati lakay. Kaadum tot uminom di danuman, bakit? Mayat, naimas mo dati sabaw na. Ala, mangantan. Mangantan, mangan numakaring to ni baby. Anya? Hindi mas. Oh, abay di mo sagitin talabay mo, bakit? Mangantan. Ay, ada kayo nang. Uwan, anak ka. Narimormod ni Adrian. Tada na pa naginatang G-store. Ay, imbag mo tadyak na rana. Nabara pa ilaeng, ulok keng kwana. Ay nanang, di yulaan mo. Nga, napasnik mo ti panagbalbalo ti asawak. Talaga nga, as-asikas mo nagmat akanayonan. Inyawid na pa iti trabaho nan, tapno kanayon kami ngagkadwa diti balay. Kintultulungan lang agwa awir iti anak mi. Iso pa yung tagluto iti kanin mi nanang. Dahito dati yung pagatang mo na bagnet anak ka. Nagalistom mo't ngamin nga naibos di bagnet nga yung pagatang mo ide. Ayun ananang kat paboritog data. Meriendaek pa inuko data. Alunusik data bagnet. No kasta nga mabisina. Mala. Alakat. Pagunyang kanto no in sumarano nga mapanag ije palingke. Pagatang kanto lat tatikayat mo nga ipagatang nga kanam anak ka. Ay, wala nang. Inak pala ref dito ita madamdamak to nga manganan. Pangrabik to lat deti bag natin nanang. Tanabitinak ti kinang ko ti aldaw. Alang araw anak ka, nakaw. Sige nanang, agananad ka. May kamangarin bakit? Nakidasara ko, hindi pang rabyanda. Ay, umayin lakay. Wow. Agsidakit at iti bagnat. Oh, agtugaw kan. Ni, deti mo't man basit nga kardero tinaglutuan mo lakay. Wen, umanay mo't kadata. Kinsaan taon nga mangmangan ti adungay na po iti rabii. Bakit? Dagas na jay. Agtugaw kan.
Aguri ka. Api nga. Api nga niya. Api nga. Sa din ti ayan ti bagnet. Saan mo ka din nakita di ti bagnet yan ta ref? Ay, api mo't nga dinengdeng ti inlutom lakay. Anya tinsagpaw mo dita. Insagpaw mo ka di ti bagnet? Ay saan? Sinagpawak na ti kurusen. Te kuma ikan ang naprito ang awamot ikan. Uri di bagnet na tatakumati insagpaw mo lakay. Naimas mo dito. Ramanam ngamin nga. Umigop ka ta sabaw na. Ken mayat tinateng bakit? Mayat ti dinengdeng. Ta healthy. Agim. Aguri ka ta. Papanam. Inakmang chap ka dati bagnet. Tapno danahin ti sa daan. Bagnet. Awanan na ti bagnet. Napanan ti bagnet. Kat may sa kilo tayo jay lakay. Ay na. Alangan mo't akanam jay bagnet kat anya. Iggisan nga nakita kitay. Anya? Kasano ko mga iggisan lakay kat kagadgatang la ni nanang iti bigat. Kinmaysa nakabungon mo't iti newspaper. Wen, angem saan siguro nga napansin ni nanang mo nga ako iggisan di nagatang na. Ado dagiti naluko nga lako iti kakastaitan. Ang mga nulino ko diti para lako ti bagnet kat inted na diti iggisan kini nanang mo. Ginundawayan na nga bakit ti gumatang, ta saan na nga makitan, dagati igges nga babasit. Siguro agad ti ammo na, di bakit ti mangan iti bagnet. Na dinaam mo nga sa balit mangan. O imbaga ta nakitag bagat. Amangan no, kinan mo kuman, di kiti igges. Anya? Napanin na nga rodahan kita, ikman. Awanan na. Impakang ko iti asong bakit. Sayang mo, imbag ta aso. Kayat na latakanan, uray no at deggis na. Agam si kahit mo karon nga kanan mo, daigis na. Anya? Wala, may kaan mangantan. Naimas niya ito, dinengdeng, bakit? Lalo, siyak tinagluta ko. Lagto ka kan, tailabayan kan, bakit? Wow. Nagmayad gayam di kastoyan niya, bakit? Tiyan niya lakay. Tay adakla ta di balay, hanak nga sumsumag ti opisina. Tay agmalmalam nga, agkadkadwa talata, kastamad ti anak ta, ni baby ta. Ayun ang kayat kaditi kumpanyayo nga, iti agnanayon kat home base kalatan. Saan mo't kidi? Ang kung nakadakwad nga, ada iti personal problem ko. Nga nasken nga urnosek, kat kasapulak ti ag home base, mabuting damot kit di nga mapukawa kiti kumpanya, iso nga pinatganda ti kid daw ko. Ang maawatak mo di no, dumteng to ti aldaw nga, pagsublin da kong di opisina. Kit di ka latag subli di opisina yung lakay. Ha? Urain to na bigat, agsublikan. Okay kami met kini baby. Ha? Saan bakit? Dito yak lata. Kaya't ko ti bumawikin ka. Kas ko maitang arabi eh. Amok bakit? Nga do tinagkurkurangakin ka. Ang saludsudik man lakay. Anya bakit? Kadagiti panawin nga saan ka unay nga nalailo kanyak. Nagro na idi kapaspas nga ikulaan. Idi kay paspas nga ni baby. May saka di nga rason no. Di ka di rason na gaputa nagbaloy ti langak. Ha? Ay saan bakit? Saan? Talaga lang ang busy-busy aki diti trabaho. Ken gaputa adan ti anak ta. Adan iti anya. Ada iti responsibilidad ko nga mangi paay ti amin nga kasapulan ti anak ta. Isu nga nagdubli kayo da. Ang api nga nag-checks ka idi. Anya, bakit? Saan ta ko mga subyanan hindi nga nalide mapasit ti naglabas. Taday jay, kasti ko nak, nasulisog aklaan. Iso nga, lipatin ta ko maday jayin. Iso nga nga kahit ko nga agsteyak lata dito balay, tapno no, may paniknik ko king ka nga napudot pa nagbalbali ko. Ha?
Ay, napanik na kamon lakay. Mabalim magsubli di opisina. Ha? Kay kahit mo ka di ngagsubli di opisina? Di mo ka di kahit ngagkadkadwa talatay ti balay, bakit? Kahit ko. Angiman niya. Di mo ka di kahit nga. Adado ti oras na ngaglin na ilo, bakit? Opo, Diyos ko, nagmayat ka nga arakupon, bakit? Kasla akla, anya, kasla ko lahat arakupon, itidakkel lapungan. Gapo ka ditadakkel ti bagi? Ha? Ay, saan? Dahil ka di bagi ti rason na no, saan bakit? Kasti ka na, yun kung ibagbagakin ka. Saan mo nga panunutin nga dahi ta kinalukmig mo kat isot rason no ape nga na nagbidutak idi. Siyak na talaga ti problema. Ang agbalbaliw akon, bakit? Nagbalbaliw akon kunak kuma. Ipatpateg ka, uri anyapi ti langan, bakit? Talaga? Wen, isungarod nga kahit kung may panagnagking ka. Isungarod nga. Kahit kung adakla ta dito'y balay. Tapno, kanayong ko nga maagkan dagiti bibig mo, bakit? Len, bakit? Adrian lakay. Apay nga sikatirin mabaw, bakit? Mailiwak yung kalakay. Nabayag mo tin nga. Saan tang nagrinumansa? Kat, saan ka din nga? Kastoy mo tisigod nga posisyon ta? Nga siyak ti akin rabaw? Idi sakbay ka nagsikog. Kinuredi masikugak. Di dayjay, bakit? Anya ko ba't nagdumaan, hindi kinita? Agor ka. Apa yung problema? Makaangis, bakit? Agor ka, dumsaan ka bilang. Dumsaan ka, sa bali, hindi kin sa bali ita. Api ko mga sa bali. Nalaglagan ka, hindi bakit? Dumsaan ka na. Mabalin ka din, bakit nga? Siyaklatan tiro mabawkin ka. Kasi ko ka di kadagsanan? Tiamok kat saan mo't nga, saan mo't unay kadakkel, tinaglukmig lakay? Ha? Kwa, sa bali nga min, no kanay mo makikita at baging bakit? Di mo matmadlaw. Ang nadlaw ko lat, ati, tidakkel lagi dyan, ti dagsin mo, idikin dagsin mo ita. Di sakbay kang nagsikog. Kat uri mangkid di pandapandagan nak itagbalmalam, iti agpatpatnag. Angim ita, manhin bakit? Diyak makaangis ita eh. Ay, sorry. Sige, sikalatang na kinarabaw lakay. Agyamanak, bakit? I love you very much. Len, bakit? I love you very much too, Adrian lakay. Dahito ilaang mo. Dahito mo tikayat ko nga di makkel. Ha? Bayat iti panaglukmig mo. Di makkel mo, di mansana si di barukong mo, bakit? Kat nagganas, nakagadganas sa kirab-kiraban. Adrian. Saan lang ati, mansanas ti di makkel. Di makkel pati dati nakaparabaw nga duwa nga pasas. Punasam tulatan, bakit? Amangan usarin to ni baby madamdama. Ay, uwin lakay. Adamad kidi wet wipes dita. Punasak tulatan. Sorry, baby. Sublatek pala dati pagsuswam. Kini mamam. Adrian. Adrian. Adrian.
Guri ka bakit? Ay, kayang mabasit. Kita, madidumanon. Ah? Hindi tan. Dita. Oh. Etan, ayan. Masapol nga ikayang mo. Pero nga ikayang mo bakit? Sa nga kas idin nga, uri ay apag kayang mo lang nga basit, mayat, ang ita sa balin. Sige. Dita. Wow. Adrian. Bakit? Bakit? Sabi ko mata. Agnanayo na hindi pa nagbalbali mula kay. Bakit? Ikariking ka. Sa anak ton nga garami ni Timade. Agbalbaliw akon bakit? Agbalbaliw akon para kay ka. Adrian! Adrian! Bakit? Nagalisto ka nga nangan. Unala kahit na nagbasit mo laing Jenny. Nilutom nga pangarmosaran tayo. Ay pangarmosaran ta kunak ko ma. Kaya una ta duduwata mo laing bakit? Sana balin. Bumawi aktulatan ka dati chocolate nga. Inted dati balikbayan nga kabagyan mi. Ayun. Madmadlaw ko kasla. Kasla pagdaydayetan nak ti asawak. Ngam di nala ibagbaga kanyak. Kasla iranrantana nga basit lat lutwen na tapno basit laang matimakan ko. Ang di na mo nga mabitbiti na kakanayon. Kanayon mo latang nga danom ti pangbusog ko't bagikon. Kasi no, kasla half rice laang mat deti sukat ti karinderya ti ilablabay na kay napuy ko. Sakit sa gigisa lang nga tupik nga karne ti sidaig no ko. Itatay. Naggudwa mi dati mesa nga nalinta nga itlog. Ay na. Ag sinamitak latan iti chocolate nga imported. Ni, awan mo di iti chocolate nga imported dito yan. Inted dati kabagyan mi nga. Adrian! Adrian! Bakit? Apay? Nakita mo di chocolate dito eh? Di kati imported nga chocolate nga inted ni nanang di kalman day jay. Naggapo kano ka dati kabagyan mi nga naggapot Hawaii. Adala dito yun, dito tinangi kabilag. Ti chocolate. Wan, ta imported. Awanin na, imbiling kung bakit. Imbiling mo? Taapa imbiling mo na kay. Kutunan nga men. Saan ba kami nga na ornos ti panangipan mo dita? Kinutunan Kahit mo ka di pa nga kanino kinutunan, nadadail pa dati supot na, dati packaging na. Aniya? Kinutun la aminan kat nagadumad tayo jay. Wala. Sinaggaysa, nagiti kuton, nga linukatan dati chocolate. Kat nagadadong nga kuton na. Nakagatak pa gidi Iso nga imbiling gaon. Sa din natin ang imbiling am kitaik man. Awanin na. Ano nga awan? Pinakipidpidot dati trakti basura itay. Aniya? Kaapay kahit mo palang kanan mo agapo iti basuranan. Saan akitak lang no talagang imbiling mo? Ni. Api ko mga agulbudak bakit? Kinuton nga talaga? Saan magngakot-kotanon ko nagikabilak ni makan dito eh? Wala nga chocolate ko naman. Amo magad digit ako ton. Siguro agad maangod naman nga imported. Anya? Iso nga kagumaan da nga nakastrag dita pagidulinam ti makan. Iso nga kinuton nakoton digiti chocolate. Ala, ilipas ko ba di trabaho ket na eh. Madama ti nag-i-submit mi ti project di opisina. Una yun. Talagang sang iranranta ti asawak. Iranrantanan sa nga iliklik-lik na nga mangan ka dagiti paborito nga makan. Idi ko tibagnat, iba ka nang inaggas. Tapos nagluto.
haan pa nga eksakto kada kami takanayo na kamabitbitin. No saan? Sa ita na ti chocolate. Ay. Sa dino ti papanan tabak ay lakay. Kwa. Kaya't kung amin nga makapagbanding ta nga duduwa ta bakit? Iso nga, imbagaking ka nga yabam ni nanang mo, ta iso pala ti agaw aware kini baby. Intamot ag-date bakit? Ay, kaya't ko day talakay. Nabayagan nga di ta rimrimwar. Wala. Tapno saan lang nga dito ibalay ti ayan ta, ti ayuyang ta. Oh, kin may isa. Surprise! Ay, anya dito eh. Basta, luka tama. Nagapon na dito eh. In-order ko ta Lazada. Ha? Regalok para king ka. Ay, penek man. Iba kam nga minin, ano anya dito, Adrian? Ala, may met no makita mo nga mismo. Di, masurprise ka inton lukatam. Ay, nakakarton mga. Uy, wow! Ada logo iti Nike. amo mo na niya. Sapatos? Wen, sapatos na ita. Ay, anya nga klase ng sapatos na ito eh. Basta, opene ma. Bagay king kanita. Komportable, iti sakam da ita. Ay, wow! Magustuak pa iti kulay na. Lakay. Uy na, amok mo nga pink, ti favorite color mo. Bakit? Pink, nga running shoes, dita. Ay, wow, magustuak pa iti design na lakay. Thank you. Oh, dita ti isuot mo, iti panag-date ta. Bakit? Ay, agore ka nga ron ta. Ay, agree ka. Oh, abay. Isibrom dita. Kaya't ko kumagat agdresak. Iti panag-date ta. Nabayag la day, di naudi nga panag-date ta lakay. Dress? Saan nga may bagay ka dito rubber shoes? Ay, saan? Ag-shoes ka na tan. Detat, naskin nga detat isibrom kasi regalo king ka dita. Kat dihang ka lat ag-dressen. Ag-short ka latan, ag-t-shirt ka, takasimot kanya. Ag-sapatos akmat. Tingin nagpaiswan na. Oh, adamit sapatos ko. Nga, kastamit lat design na ng panglalaki. ay, couple shoes lakay? Uwan bakit? Saan ka di nga, nasweet nga ngakit kitain no, couple shoes pa'y, di sapatos ta. Ay, bet ko day talakay. O sige nga ron, ag-short aklatan ken t-shirt. Kastamot kanya, bakit? Ala, aguni kanto nga ron no makasagaan na kan, tarumwar tanukuan, taibilin takin ni nanang, ni baby, taiso pala tagaw awir, bayat nga at data iti date ta. Bakit? Ay, bet ko day talakay. Aguri ka. Wait, time purse. Ha? Anya nga time purse? Wait lang. Agsarding tabiin, aginanatala ka. Nakadada yan di pinagpagnata. Sa dino ka, di pa pananta. Sinati surprise nga. Lugar nga, kahit mo nga pangipanan kanya, nga pagdatean ta ako nam. Kinaapi na saan ta nga nagkutse, dito nga damat kutse tayo. Api nga nagnata. Ha? Ay, kuhamin bakit? Ngamin, numabalbalin ka dyak kahit nga, numabalbalin ka ilakok to dyak kutsen. Kadyak kahit nga glugang ka djay. Amangan no. Amangan no anya. Api nga din kahit kaglugan iti kutse. Amangan no. Malagip mo day di sa bali nga babae ngayon lugang ko. Aya, sa bagay. Ustot ako nam. Kahit ko nga magmagnatap na no. Mabaybayag ti banding ta. Baka kitaan. Bakit nga magmagnata itay ka? Nagmayat ti tungtungan ta. Ado ti nagsaritaan ta. Oh. Winangim itatay day jay. Ang imitan. Hasta unin mo ti alaltan. Akidi, double purpose. Anya? Maka-exercise ta ba eh. Ken, malang abta ti sa diwa nga angin. Bakit? Sumalagay mo yung gatangan ti running shoes ko. Anya? Makadlawaking ka. Anya di bakit? Kunam nga agbalbaliw kan. Nagbaliwak mo tin?
Ang ti madmadlaw kon kat. Saan lang nga sikat ti agbalbaliw? Saan lang nga sikat kayat na agbalbaliw? Anya? Saan lang nga tabagim ti kayat mo abalbaliwan? Di ka maawatan, bakit? Kasla pati siyakat kayat mo nga balbaliwan ang lakay. Anya? Di ka maawatan. Anya ti kayat mo sawan? Kat ni. Kanayon nakatip-tipi din iti makan. Tapos ita, binanugnak na nagnag na itinakad-ada yung nga lugar. Kas tao na itilangat kin al-alkon. Kasla kayat nagnapakutungan lakay. Anya, saan? Sa bali ti adda ta panunot mo bakit? Saan nga po tayo ta? Kasti ko nak, awan ti anyaman na kanyak, uri na lukmag ka. Ta saan nga tayo tatrason? Nalukmag ka man wano saan, para kanyak bakit? Si kalaing ti babae nga ipatpatig ko. Sika ti kapipintasan, para kanyak. Nalukmag ka man wano saan. Ang apikas na shoot madlaw ko. Ay na. Bidot deta nga, madmadlaw mo bakit? Talaga laing nga kayat ko, nga adati atatidog na baybayag nga, gundaway ta nga makapagsasarita. Ituloy ta timag na. Dandanin ijay baybay, asidigtan jay baybay bakit? Anya? Diyak pinapupuotan, asidigtan iti baybay? Ti amo kat, sumagmamano nga kilometro, ti ayan ti baybay manibo di jay balay, kasi kaadayat pinagpagnatan. Di ba? Nagmayat, naka-exercise taan, makapantapay, ije baybay, makapasyar ta. Indan, winangam lakay. Kasanod to karo din ito nagsublita, ito nagawid ta. Magbagnata ka din to pailaan. Ay nadyak kayatan, dyak ka ba ilanan, aglugan tanton. Sige, aglugan tanton bakit? Ay na. Indan, mekan, pasmasam, guray ka mo ta, nakaparpartak na matabag na. Nagsakit ti saka ko. Apay ko bakit, nakasapatos ka man, kabarbaro pa dyan ta. Ay na, uray pa'y, agkalyon sa mo ti saka ko. Kasano ko nakadagdag sa tibagik. Sanak biniglakas to'y nakadadayo, tinagnag ta. Tinagnata ko lang kumain na. Ay, aguray ka. Abay, diyak kayan. Maatake ang samot tan. Anya? Sana, basit lang ang data, kayam data, bakit? Kayam data, megan. Ang ginanata pa ilaan, kinawang ka diti pagkatangan danom dita. Mawawag, uminumak man di danom. Saan man kasinyong madmadlaw ko ti asawak, nga kasla, pakpakutungin nak. Ang madamagi king kuana no. Naibagak ka. Saan ko na naman? Talaga lang kano nga. Kaya't nang ipaniknik nga nagbalbaliwen. Kaya't nat bumawi kanyak. Bidot ka di deti nga panpanunutik kasi. Deti nga atap ko nga iranranta ti asawak nga tipidin na ti kanek. Kandet takasta nga pag-workoutin na. Naulit pa, deti pa nagpagpag nami kasinyong, idi si Marnon, na pang kami gimatang kami ti bagnet. Nga kunana, sige, gumatang ta ti bagnet, idi palengke, ngayon magmagnata, tapno no, ado ti oras na nga makapagsarita kunana. Kan talaga nga dinakit nga pagluganan idi kutse, tapno no saan ko kano amalagip, nga iti sumagmamano nga gundaway ket adain luglugan ko asabali a babae iti kotsemi. Mayatak mat kasinyong nang runa idi ti baga nga gumatang kami iti bagnet. Ngem di makadanong kami iti palengke, nga kastaon iti bannog kumanen. Gimatang agpayso iti bagnet. Angem 1/4 kilo laeng ti ginatang na sa gimatang iti nakadado nga nateng nga pinakbet na idi makaawid kami di balay. Alamanggan, bakit? Ti amok nun may 1 kilo nga bagnet ti gatangen ta. May 1 kilong samot nga. Nga nateng nga pangpakbet sa 1/4 kilo lang nga bagnet tin sagpaw mo. Ado dayta, naimas dayta. Ramanam kami na. Nang di mo mat inluto amin. Di 1/4 kilo nga bagnet.
pinagkapat mo pa ilaang mat, nga isulat insagpaw mo dyan ti pinakbat. Tapno no natiptipid tapno no makaramang ka duman bagnat into no bigatan. Basta saan ka or mga ala deta bagnetin deta lata natin di si Daemon. Ha? Sige. Angem di nakadla paramanan mat ore talo iwalaan mat nga karne nga bagnet. Talo iwa. Kadlim lima iwan sa maladayta insagpaw mo laka hindi pa aduking ka. Ano na bakit? Kaya't kumati bagnat. Sana balay bumawi aktuking ka into rabi. No daduti kanak nga bagnet. Napikpik sa akto mat. Into na rabi. Amom na na. Ay na. Abay. Uri awang katkas jay. Basta bagik ta bagnat. Anya. Iso nga, kayat ko kumapayin kasin yung agsublin ti asawak, iti opisina da. Talaga nga. Kasladyak kayan. Diti pa nang daydayat na kanyak ti asawak. Iso nga iti may nga malam. Ay wing kayam lakay. Imay itay ni parang Norman. Ha? O abay? Kat, awisan na ka no? Awisan na. Wen, birthday diti anak tad bunyag. Kat, imbagam kumaanga saan ta nga mabalin ta. Saan ta mabalin nga itugot ni baby. Ang imbagak kwa na nga ori si kalata ti mapanen. Anya? Masulitak bakit? Anya? Alan, aing ka na halakay, kababain mo't kin pare. O imbaka kin parang Norman, nga ingka. Takababain mo't. Sige, ang mapagbitak lang bakit? Sige lakay. Ita ka din. Win itan kat ni, sumip ngatan, ingkan. O sige. Ay na. Hindi mo unay anak ka. Ay naitakla ang man nga makapangan iti usto nanang. Agyaman atay. Ito'y tinawagan kayo nga mangipakastoy kayo tiluto yung nga sidaan. Kanda ti inapoy. Kut, may kaya nga dagos. Ay guwan akit ka sa no ti ibagabot nga ti mabisbising kalauna yan. Apay, saan ka di nga ilulutuan na ka ti asawam? Awan nga rod nanang, napanaki birthday. Birthday dati anak ni Norman nga, anak mi ti bunyag. Iso nga awan ti nagluto iti kanam. Wala nang. Sabi nga rod, pang dua atao dito impaitugot mo ti amok no. Dua kayon ken ni Adrian. Ay saan nanang? Bagik la dito nanang. Ay good. Nagadudaytan anak ka. Maibos mo dito inapoy nga nakadadaw. Wala nang. Kan dito si daan. Sinubraag dito tapamigat yun to kumapay. Ay saan nanang? Ibusik amin dito makan nga impakastiyo. Aniya? Ay. Ilibas-libas ko ti mangan ti adukasin yung tunggal awan ti asawak ken tunggal adagundaway ko nga makapanganak iti adu. Manumalaang kid di nga rumor ti asawak kasin. Di madlag sublin iti opisina da. Naka home base metlatan ket siyak maten ti agsagsagaba kasin. Kung kunak pegi diti panunot ko, ala sige rumor kalatan da aramidin ta kayat mo aramidin basta maaramidik man ti kayat kung aramidin iti biyag ko iti bagik kunak kumaangem amangan no isublina ti panagbabae na. Pagdaydayeten na kaditi asawak tapno kumutunga kasin yung wenno atap ko ladayta. Ayat na lang nga ad-ado ti oras mi nga agkadkadwa kami nga kasawa. Uweno talaga kadi nga sabsabutakyen na ti panangan ko ti asawa. Dahil ito nga rod ti pakasarita akasin nga kahit ko nga itaklin kada kayo, pabalakadan kada kayo. No da kayo ti adda iti posisyon ko, iti kasasaad ko kunak kuma. Anya ti aramidin nyo. Balakadan dakman kasin, pangaasiyo kita sapay ko ma, kita nakaitad adal dati nga pakasaritaak.
At agyaman aking katianos mo nga ng tedbyag ken ng drama. Dito nga surat ko. More power to your program kasinyong. Ala, dito nga ti paggibusan nan kada amok ngayon kanto pagsundo iti estudyante. Tuyag problema apagayam mo len iti Pangasinan.